ka skul ba Martin Luther Christian University ha ka khatsan tare gu jamang arhajar pesan kala plila ki khna skul ki bidang shupa se ka examen matric mentau snam arhajar pesan da ka bapan manaban zdang noi ka jingpuli integrated 5-year program. Registrar jong skul ba MLCU Dr. Yadon Langton Song Ringkat ke Jingson Ran Lang jong ka Pro Vice Chancellor ke Dr. Larry Len Karpuri ha ka jing akran bar hilar pathai kubor ha Shillong Press Club lethu ba ka jing puli ya ka integrated 5-year program ka long arts nam ha ka diploma ba license ha ka bachelor program. Dr. Ten Song ula pentep ru baka jingsiu na ka benda ka bai pulia kan long ka ba khamdunador bat ula tho ru baka school ba MLCU menta ka lastang ru ya ka skill based course ha ka bachelor of commerce, bachelor of arts, but ha ka bachelor of science ki bedai ki jing pulia ban plela ki samla pulia ha ka sengkam sengjam. Ya kan ka press conference ha kan ka por kalong ba ni kwa ban pentep sekitar ba nak lem jupai ka school ba Martin Luther Christian University ni dan jingkmu bagi pelan itu bagi program kita termai atau bagi kena jangka state atau jangka region atau region away hilakan one kuling di course di hak baik diberikan ni kini course ila design ya ka hak tak kedul ba kan ya rap ya kan ni kajing yo i kajong ni akan ka jelah kajong ni hak baik diberikan result ilap ya ka result jangka class 12 ni akan ni hak ba i ba kalong tu ba hak ba pun nagi dangi pet haki stream ka ka arts ka science ilap ba ki ba pas kilong palat ya ka 100%. Tena kata kadau ban yarap ikna ki ba simpan la ban yo ya kata admission ke jongki ban kuliah haki bentak bachelor ti nak yang cukup university ni i ba ka i long ta i badon kam ya university ban yarap ya pun kita kena hak bentak ban admission yaki. Tena kata kadau hak baide kita ke university ka wa ban pensong syaki padba ba ni bangin sedang ni course teman dikendiat nila banyak tu ni sepangka Martin Luther University hak ba ka Martin Luther University kalong pa way ni university hak ba nget hak kata jing jing angut ka jing terang jing kena sepangki course bagi wa ban kuliah ni pet ru sepang kita ki bang nila panjadam ikna ha ka ba ki ya kata ka future ka jongki lan kata ka dream ka jongki ka ba ki kwa ban long the share sini de ha ka ba ide bat kan yang squad pan tu ba ha ki banai ka la ka ni ka school ba ni dang chiyo ya kata ka certificate dan ni kata ISO certificate akwai hajar ka plan ha ka ba standard hak ba keren sepang ba peni yang ni ba kumnu kum university ka train na kunta ban pendet kunta ban a ya kata jing kuliah ka punya na kunta ki kena samla ki jongni ni squad ban ya tu angi ba ka university ding ba ka education world kadang ka yo ya ka award kepada ka 7 rank ka bai ban ka diversity inclusivity but equity hak kata kita kering ini pila yang ni ramut banyak tu balai long sibun ni lah menteri penuh ke universiti ka long kai ka da long universiti bahkan wan membagi new course kita teman kembang 8 menit kalau ningkong kalau kita kena berpas hakim tu exam but kumno bangila menyerap lagi hak kita karya dijungki ibadan kecintmu maka cikang kani ka course kita mai kidai shibenta bangi fokus ya kita kena bandong on a career aspect kidai skill based course kibani pet hakan yang entrepreneurship ni pet hakan yang jong ka job opportunity ni pet hakan yang jong bakumno kila kan kuliah pentebet susu hakini kibenta bagi kena ikwa kan kuliah kini course kalau pun ka BCom that is kalau Bachelor of Commerce BA in English kebamut bagi kuliah pada yang smart media bagi multi-sensory expression tak BA hak political science sociology dan economics bachelor physical education dan sports
bachelor haka visual arts, bachelor science haka nutrition, food haka wellness, bachelor science haka environmental science haka sustainable development. Di kemudian alor nalor jangkani ke course ko don ru sakawai ke bangi wa banyarap itu kena di bapa sek kelas 10. Kumbang yo i haki kot kubor yo i haki news ni ba shibun di kena di lingba kani ke pass percentage ko menakani ha ka ba ka result kolong ka ba nanti ke a pada ka ba pencil c kolong ba bun ki kena wat lada ki yo ka result ka ba kim nomor ka jingdon jong ki limited seat apa ka jela kim na ban ni susu ban bet na le ba kim na ban yo e kata ka thong jong ka jing in ko jong ni ti ha ka bai de bat kata na kalyang ko university lingba ka jingle ko jung ya ki research bat ka jingle ka jingya tre jung ringkat ba kishnong ki ba buon ki ba ha chela bat ki ba ki chela ki ba machan di pensong sini bat kini kita tak keren sini di orang ba kadang kam yang hukum ke universiti panjarap ya pun kini nama ba nyimkwa bakan don kata jingkat ha ka bai dei bat drop out rates ke jung kena dia ka bai dei bat ni don jiku ban stang integrated 5-year program ka bomon ba kuli sansnam ha kata integrated program ha ka ba arsnam kuli ya ka diploma ba license kuli ya ka bachelor's program ke jung Tiang, hakani ke arsnam ke diploma, hakasnam ke beningkong ke subjek long general, but hakasnam ke baan in fokus ba kuno in longkum ka mau jingking ya ka lat jingkuri jongki ba kinla dan puli kam sedrong haka bachelor's ke jongki. Ya halo jongkani haka bai de bat kani ngi ari ya kata financial support ni ka chingaram haka bai de bat ka fees haka ba namar ba ka de ka sin ka paningkong ni bang le kani tingi a ya kata ka fees ka balong ka batat na ki batat tam haka ba ya de bat kani ka integrated program kenang ba ki we ki kena ru ki banong pendong ki bamdon chu kalat ba kendang ni puli la ban wan ba kani ka program Dia nak kata dia hak bayar dia bat kami. Baik, komputer nak apa? Ya, betul. Dia kena komputer. Jadi saya kamu kasih ti kade angka ke entrance stasiun taman yo polisi segi central university negeri university kebadan jingate sarkar. Dia halor kata nama ba menswa ke baca pelong ba university ni ki pelong la ka jong entrance. Di napan pensuk ya kata kena ke central government kalet no da kawai ka exam entrance exam bat kan kam pensuk ba kuno banyarap ki kena deka CUT ka de ka ban penyarap ki kena kasulong no ang ni ka cela ka jui nomor ba ki center ki duna plat ki center ban tho exam de na kata ka daw ka penlong ka kawan ra ke jing e ju ki kena rekan num kamdon ke ke ba bandon ka jing jerwet ke jingruat ang yang tai mereka dia bitang ke jingtuna jo center dia hak bai di bagi private university pada nama bang nyimdon kata ka jing sate hak bai di bagi central kumbalong bag central hall kumbalong bagi ni dia nak tadang ni kamdon yang kata ka jing lai lut nak kata ka CET